ne ma hunam dua no hojojo no etenetene wapom ne ma oda na ho na ma nipadua na sisi ne ho so afena meni ewie begiem papa hodo bebre mattresses pillows bed linens duvets and in your mafe 5 this is dem ewa ash foam Fraying was 055-299-7330 and now 0245-011-255. Shisha Ashfom Depot, Ewo Oda, Kede, Stredro, Akroso, and na Achiasi. Nabeto Ashfom products ko siesie with them, Wasasu, and now we dry bia. Ebium su carpenter for the upholsters. Mube to mienya, carpentry products na Ewo your shops. Ube hu Ashfom Oda showroom, Ewo in Tiamwa Junction. Ashfoam, feel it, know it. Ghana adisiye Obuoba Ofori Amanfo emamo ache edeba ahinkan 93.3 FM woda achinti Okay, mami nsɛm akwa banfamra ahinkan 93.3 FM so hwɛ mmerɛ simano enan ɛna aba pa no pa no nwɔtwe ɛho kai na ɛhyɛ ne nso ɛma me sɛ dwumadi agusu awutie no ɛyɛ Maakye live on ahinkan 93.3 FM. Me pacho adwen kyerɛ no obetumi e de aba 0594 841044 0594 841044 Fabra na yenkenkan emfama obetumi aye no SMS normal SMS no anase obetumi aye no WhatsApp ana obekọ yen Facebook page no na wakọ comment ewo yen show no ase eho enomo yen sa ebre no so ebekenkan ni nyina e de amamo mo afei ena mo adwone yen no ena ye benada November bosome no ne da etoso emienu yeda so wa afei empimienu ene aduonu baako emu oframe Obuoba Ofori Amanfo na dwumadie aboafo mo ka ho bia yedie ne dɔso pa Udian kan Kwame Eboa ka ho bi adwempan ni Kofi Mensa ka ho bi Kobike ka ho Kwame Asante e ka ho na yesinkonwa ye di dwumadie yi e de ebremo na ene ye discussions no ano odin pa e kwan ba na ye befa so a ye mabunu no ye betumi aye bibi e de ama ye ho in as much as say ye hwe ni mu say government will do something for us no say onyanye ya ye nso so e wo say ye bibi e de ma ye ho ebinum adi kan ye bi ama ho ama oma succeed and it shows clearly say yen so ye betumi aye bibi e de ama ye ho a ye be ye successful politicians ne MPP ne NDC ne de so so bedu omachi na wampe bibi anya ekom ne bekun wanhwe ye nso a de biom du be krutu nyuma ye nya ye wie na tumi ne ba pe oh yenka wo kura biem yenka wo biem a part and parcel of politicians and inti ya no ahye ne nso e de ama me se omo epetumi no a otu obadin kura wo wo dem a omo beba omunya wie se kinkran o ton sa frɛ no afi wo mabiem because ohunu ne sɛ ne ohwehwɛ no ne nsa aka eye nipa su ene ne ban onya tumi a na se nyame amamu a wahwehwɛ ya kokoti sam wani beba ho so no na adane forma na wotifie din obi be se na chiri din ene woda chinti ye hwɛ dia yesua ya brabo akwantuo emu afutuo makato se de bia se ye de woda chinti ne de ba ne ye ka ho asɛm a entie ni sa keke eya na de bia bobra ye wogidie because yen ye sum nyame team a ye Maakye team a meme na medi animu no wo mpe nyame som a wontumi kura anye part of me you can't I was say uja wakwan mu no abrabɔ nneɛma wo ye nyina yes ye nipa we are fallible ye betimi ye bɔne ye nneɛma ahodo but the paramount has to be God and inti abrabɔ a ye bo nyina no nyankopɔn ne hye ne nsa and wo direct yen ye boye ho modern se ne be ya ye be make attempt say ye be attain perfection inti ene abrabɔ akwantuo mu afutuo ne nso ye de kakra e de ka ho e de ama ene ye say life is simple but can be complicated. Life is simple, but it can be complicated. Just live within your means. Life is simple, but can be complicated. Just live within your means. Anopenia ya kanyina yeti ya si abrabo na wo bo no life abrabo. Abrabo nya chinchin sao. Yey. Abrabo enye chenchena ewoseminya bi na die ntia ya na to de bi a yehu na brabo sa brabo ye din nyina ne se eya na ye pese ye de ye ho etoto empepi no ye pese ye yet se obi eno ne ya na ma brabo eye chenchena atwan e ma brabo ye dendenden no life is so simple but can be complicated
ɛyɛ simple but ebetimi ayi bibi dendin bi a wanhwɛ yi a unhunu ne yi na sɛ opɛ abrabɔ ne yɛ mmerɛ de ma wo na nkonkoba sɛ asɛ you are in a competition with someone who will be prepare abrabɔ no ho waware ɛne nti sɛ ne etie bia onso sɛ wo sɛ wo ware a ɛno ne yɛ ne kokofa wo haw ne de ba no ɛno ne kokofa abrabɔ mu asetena dendenden na ɛde aba abrabɔ na yɛ bɔ no minwia yi minwia ba minwia bɛ ma wotie mi anɔpɛ yi ɛnyɛ kyenkyenkyen saa o yɛse yɛ wanɔpa awia ɛna nwummerɛ nti sɛ wobɛdidi anɔpa wobɛdidi awia wobɛdidi anwummerɛ sɛ wobɛtumi asponsa ne nyinaa wobɛtumi atɔ aduane adi anɔpa wobɛtumi atɔ aduane adi awia wobɛtumi atɔ aduane adi anwummerɛ a mepakyɛw yɛ wadeɛ saa sɛ wohwɛ na wabrabɔ no wusika ne nea woyɛ no na wobɛtumi adidi anɔpa adidi anwummerɛ nko a yɛ ne saa ebia wontimi didi anɔpa ba wobɛtumi adidi awia adidi anwummerɛ a mepakyɛw yɛ ne saa nenya gidie sɛ ɛbere papa ɛbɛba ɛnhwɛ obi abrabɔ so mfa mɔɔdeɛ o mese ɛnhwɛ obi abrabɔ so mfa mɔɔdeɛ medikan ka kyerɛ wa hada sɛ wohwɛ na ntaadeɛ no ɛyɛ miɛnsa ɛna osika bɛso a tɔ hyɛ dwoɔda ɛbenada ukuada enti benada no na wasi dwoɔda ne deɛ no a wohyɛɛyɛ no na make sure sɛ watoa ma na yɛ kama uni bi nintina ngwa sɛ wotentam ntaade ne hyehyɛ nkokwa asɛm o nyabotre to ataade no to hyɛda to ayo no uni bi akɔsrɛ bi na to ataade no bi ehunu sɛ yes we are premani. Life is simple but can be complicated. The only thing that you have to do is just live within your means. Wo ahode be to me 1 cedi to 1 cedi de when you low one shine high you low na shine high you low anu amma so say chenchirin ontimi ntena kumase o ya kumase ko hwe share kumase ye bedi yi low ashine high ama wo yem behyewo o de wote ho no mo na masa memo amu ho. Life is so simple aduane a de wa ho ade betumi todi nkoyo nwa kesesem nkoyo nwa kakabensem akwantuo bi ohwe na wo ho beso bi akọ wo ho nsu bi obia no ni problem ye tua sika ohwe na wo ho beso atua bi ohwe na wo ho nsu a ntia enya chinchine atwan ye tade ohwe no ntimi ntobi a obia mfa bansi wuso. Live within your means nia wo wa ho ade betumi no eno na hwe na ye menye bibi beyond what you cannot afford. Life is simple but can be complicated. Inti one person wa brabo be complicated ya. Live within your means. Nia wa ho ade betumi na ye. Wo ye ne saa ye wogidie se ne nyina betumi akoyi e de ama wo. Abrabo eye bona na se be ye bona se be ye bomre ni nyina gina wo a wo ebo no eso awurade nka wo ho na oma wo ntia se se abrabo na wo bo no uni obia ni mamenhwe wo de o eye de wo bo no eno a na daachi ukobusu akonta eni nti se wo hwe na woni sika na obi obehunu no asesa ne phone obehunu aye ni sei a ebia na ye memasem no wo ye wo so so mpese obeyesa tie obeka se ebia memasem no kra wo kire wo no ukoye bi no wanhwe yi na wo akonya HIV AIDS age wani so wanhwe yi na wo akoye bi akoji wani so onua no mo si wi onamfofo mo si wi untimi nhi bi a nha ho okofo so ka se mo hye nti man hye bi e beka se me yekura sini enti wo force me so wo be boda mo ma ho bedwiriw. Live within your means. Ensa no untimi num bi a nyo hye omo be no mo no mo ma de wo enum bi onnom nsa na no nkyese wo nye be ma onnom nsa wo ye be ma ebi a ono onnom nsa na wetimi bobra yie ono ana na yia obi besi ono ani gari de opadi bia na wo ye obetimi adi ni soakings obetimi adi ni gari fufuo obetimi adi ne ba ni nyina wo ne ho enkonkohwe obi abrabo so mfa ma ode usika beso 2 cedis mpabo ato na making jeje masu konkron shema obi ahunu se ei wonyi ni low one shane high ampa babia obewura bia so represent bi 2 cedis
ye fresika we ni bi one city ne kura sori kobi ne kura wo no mentena se nya ho mo o life is so simple nya ho mo we wura sori dem ye say 20 30 we ni bi one city yi fakotum enipa nso yo me life is so simple erade kan ho no ho ayen ya na o me enti abrabo ase na ye hu ni se abrabo na ye simple enye complicated sa yeti ase se bebo ayen am ye nyi ache sima edu enan ena abo apa no pa no wotwe ho medical ka tell se nra maslock ewo achim odan maslock eye eku a wo ma adwadifo ma sika ye ka adwadifo ma ya na de bia ne ayi mema na afiri mi so adwadifo ne mema wo mu nti yanka ne se ye adwadifo maslock ye ku a wo ma adwadifo sika emo de dandan mo ho kakra na se Ghana for ana omanfo a mo wo achim dan ne mpotem be kai a yenkai wo mo ho kodi mu ne yawo yenkai wo mo yawo nanso mpanisi yedura manfo so ane akai ya anom enu nti e na ama yesan keka biemu no eja hwirenhwiren ba beto achim dan dwa kese nim e ma mpanimfo a omo political leaders wo yempotem ha no mo e na afi o mampani akufu ado ankasa mpo enso e baabi oba ye no obehye enra mpanimfo adi wo mo bohye ne so maslock ama adwadifo a wo mo kokodi mu no sika kakra soft loans yankonye kobo sa asemi mu enkomo nia oboa yen amayabo asemi mu nkomo aban awura a wo Bremu Central Municipal Assembly yemame Victoria edu maami adwene ye wa homa ne so maami wote yen kan ya mo achen aba henka na fam so audition mboko de Adom me ho ye gidi ye se mo so mo ho ye nyame adom yenso ye ho ye pa na je say ya ye fortunate ye gi wo tu mu nia edi kan yi afei kra na wo grant wo radio interview enti sa that's right super enti ene na mayema congratulations thank you all right enra wadaroma ubetumi a kire ne call supporting adwadifo ma no den na moyema wo mo yo meda ahenkan radio station no meda etiefo enyina ase na madam so somo ase aseda kase pa na de matwe di ampon sanya ukasa mu etie no adomodomo ye ema ye bo nana adodan kwakufu ado ebo adififo no edin ma yakototo ye nso aba no adomunti odanfo assembly members ahemfo ni ankwankro bia de mpaibo etaye kire ama Bremu Central say yeso ye nya ya ban anamusini ayemwa modie ye munua ba mo maame modofo no mo bibia Victoria edu sade waka no ayeme ahoho ho ase enka meba radio station ho na me ma certificate yi so na me dia aseda ama obibiara na so enede mo akasa mo so mo afreme na kire se ye twafufuo ama ato enkwan mu mechia obibia na mechia nananom kankan ye nana akua santoa otoku emahema mechia womo mechia konti hine ani ahemfo nkaye nyina babia radio idro afi mechia sofo mpanimfo enkuma muslimfo imam nom obia de ne paibo atai mechi menuanom emma titru kaka agedifo atorenchem kase a eto ye nyina chi no na ogusu a obom paye se nyame ebeka ye assembly members na kuma na fe yaji atumi atinya koye nim bibia wie mudie nyame aya adom enra last week ena ye ma ye nyina kokoshi ankran ye dia fantitiem ebeka ne se orientation yakoma ye ntitie ya sign aba tu hwemu pa enra ne da free madwuma ase ankasa ya no kra sa atorenchem a eto ye mensin kanka ye dwai mu dwakasie ti ehwe dwakasie ya enye odanfo nko ade o ye municipal no hu ni sa ewo mfimfini eno na awo swadro awo achiase ana awo AME ye fa ye nifa so a eye ofo ase ayirebi eho nyina no no nyina ahye odan ase
na edwa no nipa ebam bedi dwa nkasa no ebi firi chiri pa ene ba ha da kanka eye dwada no eye dwada na sa ya wada no ebi firi central region ana so se be fa nse suadro aguna suadro ebi firi mankasim ba bia kumasefo okora ba enkranfo so ba enti edwa no ye dwa bia ewo ye mansi mu ana sa ye nkasa ye mpatamu a ye mantamu a Eastern region no woyi koforudua ana se metimi aka se eni koforudua ene bo tipen eti na enipa ye ho kan ye no edos aya no kure aya kasa yen MP aya onmonyamfo Alexander Akwasi Akwa ene me kambo mu ni mpanimfo na gbofo nyina ye kosu de kire ya papa ye nana ye bibia aya onabo nana ya osafo mafu ama wodi anim obai ye kwa probo ene ya regional minister ono so obai ye nchese ye de be si akonya so wohwemu a oda ene bia wodi kan ba ye esa atore nchemu wa ka so wa bre ye mpanimfo dia yam hihie ya wodie etu anamo ye manana adodankwa akufuado Ghana man pani asote ono so di mika chanche abai no be hunu ye no ni sio gunu awase gunu na sebo ka kire ma no anase jadifo no na o man nyina ne se oda wanim sanya woda ye tie odafo eye nipa ye ni bri adwuma kanka ma ewo mu ye ma ye gira ye nan so edi dwa papa epesika de bo afie de bo o man ene abusua eti sa asem ye sini de nya ade a wokoda so ne sekina ampa wo hye wombo kete ono a wo si ade yo oka wo ye nti okoye eni nanu ene wo frɛ ni a ohye maslock eso oba no akasa wo se ma wo honya ha ba bia sika wo bia no kohwehwe na fabra na tam ye fa koboa odafo ma da o hawo ya to odo osia ye oyo last week ene ka ese wo mo eba na wo be hwe eche sika yi de ma wo mo na me kan se ye cast ye de nyina ye MCs ni nyina konkran ni ntino ye ne se on twa ye kakra tinura on nyina fi nkran ko forudua na ya osafo mafu na kasa fi nkran ka ho ebai na etu no so wo meka ho no mra me hwe se dwumadie na ode hye ne nsa no adimu ampara nsoso adimu omo ba ye ma babro ahanso ekobebe se ahanwotwe ne akire ye nyina akose oda prezi ewo Newtown kesie no ema se twum na anigie ne dian ema no eye bisia ana aban no akohwehwem ye de ama won na bisia de kiya ne kiya nim se esi ho ukọ bank kura kwaje bosia aburu so ano bosumi edi kan ye sefa boabo awo ye tasumi enu no ka no wafrase etua na wei die na na se wosre odi agiramu ade ama emai ni agadifo yi nyina wo ho kan ne se ye ma wo mo afi akese ye bosumi dumienu mura ema mai ntimi na da sikai na ebi emra ho emunya du kanka se bre ti se ya ye be kobro nya bre na ese ko munya sika de kofa niema ne ade wo mu ntimi fa ena da nani eti afiansa na se next afisi se bosumi a ya wura mu bosumi du ba kwen mu no next year 2022 November mu ana mbe fresh year atua na kakra ensi hu ka prekura enka hu anya achede na emomu no eye bisia na no akohwehwe ede abre emai ti mote ne sa na ye no kretro okay no enya mpemie no which is 20 million titiskanum ebinya ne abrosa na boss our show no so omutimi edi no kura ede ma kuo no a ema wo mu sika yi a omo betimi abobọ ho ama won sa wunya 20 million a wo betimi anya bi kura 50 million 100 million na wotimi ede da ho million na make na yeti sika no ye ma me no sa sika no wo no ti ase aha enti binya 2000 binya 3 ejina wadwuma wo ye so sabi obi a wo ton meko nyado anasa to so de ono ne
obi a wɔtɔn bibi te sɛ ntama nkwadaa ntaade no ɛnyɛ pɛ nti ebisa a wɔn hu obiara de a wɔtɔn wɔ dwa no a ne ho aka ɛna yɛhwɛ ho ɛde saa mmoa yi abɛboa yɛ mɛnsin ti nura deɛ atade yɛte dɛ ɛwɔ mɛnsin. Okay, enti mama yɛpɛsi ehu sɛ adwadifoɔ no ɔmo ho kokodi mu no ɔmo nyinaa na mo di sika ya ma wɔm ana mo akyekyɛ mu a mo yɛ ne face. Edase yakyekyɛ mu sɛ de America no sika no ɛyɛ nsiakyi ebi die mu obi sin bi enti ɛnyɛ kuo baako pɛ banks ni bi kura so ayɛ ready sɛ wɔn mo bɛ nso so bɛba aba abɛboa wɔn. So woman sika no edi January dan ani no na fa so eba so na ma wo so so nyuma etu pon eti binu mu te so wo mo ton toma wo mo ton niam emu edu sika no kosoro kakra me no kasa enne sesi yi me no kasa wie pa ye san akọ ye Friday asoda kro no mu na ema na se jadifo mema bi ebi ka ho nura mema so bai jana na me kan mema so wo enti no bi no mobile saafo no so no another group aba a wo mo so bedi wo mo data na enche kra wo mo de wo mo susu sika emu odu e de bebre wo. Okay, all right. Enti asem de ni nyina no abo ne tofa no enti yen ye wase minim se bia na bibi wo ho na bepese wo de beka ho de a ni amede e ka ho ne se yes ye nuanom se sika na wo mo nsa aka no nura ye tu wo mo fu bebre onim sai sabi yo me yo ba de eso ma ni ensa ka sika ya sika de fameye sika na be tro de fa ne ye eti wo sa ka sika na kutu de ma wo mo ne se we nya ne a sabi yo ye de ko bon kwande na mo no ye fa nkohwe se ye de be ye adwuma aye te se Thailand na Nyankopon de ma ye no ebi no me de wo mo de ye adwuma emensi ho aba ho fa so ba ho no de obi so de ne de ko she fam ye kachira wo so obi anyire ne ho fa ne de anya adwuma ewo mu sa ye ni baby papati eso so no ye de ama wo no yire wo ho aso obedi be ye adwuma na mfa so abaso na sika ne ho aye du na so wa ho to ahokira wo ko mu no wa hu ni se Ghana mampani ene MPP aban ye hwene wo manfo ho enti se ye ma ana se wo manfo akọ ahotiam na se ye sumrika akodwan atoa ye papa ye nana no nso so atwenani abehwe yen de a yanyere ye ho se ye de be ye adwuma na emfaso abaso ye timi so de apagya ye ho bio na akoka se meni amahye ni nti se ma bofo ma mete fom dabi obi a nyere ne ho hyemoden na de amesa ka bio no se nyame nhira obi bia ene mo adwen pa a mo de tai ye kire ne aye ka ne se amanche kire ye de nipa na kire eno ntie nyina wonsom oni nipa wai so ye wa famu de etimenya ma famu de bibi na enko yi a fa odo kwan so yi asutire bibi wo ma ntemu a fa odo kwan so yi asutire na so yi wa famu de na taboa ye nyina ye ntena wo manu maso bi me da ma se papa ye nso ye da se papa ne ye be hyeda nso ato nsa afra mo abafie ha na o mprenu so a waba nhyehyɛ ahodo a odi begu akwan mu aboa ama Brim Central so akọ nanim no one wade hye ache okay enti ye gina Hinka na FM so anamu ama wutiri nkwa biom all right abusia ye ne aban awura ewo Brim Central Municipal Assembly Honorable MC Victoria Edu and ye ne kwotwetwe enkomo no me pacho obetimi de wadwenkyere e de aba 0594 841044 0594841044 Fabra na yekenkan kama emfa ema na ye free another dwadie asan akọ dwadie enso foforo me hyase no na me ka kire wo se Ghana dwadifo nkabamuku aye ne se yen hyeda emie bank bi mfa mawom na saa bank ne mobọ mo bosia na omumfa saa bosia no emie bi enwumanim na enkreti employment emfama Ghana mabunu bebre no a enti yebekọ ahomane so na yene National Welfare Officer edema Guta Yera Benjamin Yeboa akotwetwe enkomo Yera Yeboa anopai yamoache emakọ baba Hinka FM so
Umpo mbakode. Ye de radia se. Enti se ye ka se Ghana Traders Bank a. Eye de ba de na den e na mo peso mo beye. So but after me tia my chief for that no pay. Ghana Traders Bank send the dina ankasa mo chen. A bank, as we all know, as a bank. But the Emma a yes from Coca can say as the name implies, traders. It is skewed, skewed towards traders. It's you know, you have a bank beer. You have modalities in such a way, say, about secure the needs of traders directly, unlike the normal commercial banks that they look at every entity, every sort of business. Yeah, you know, the person is skilled in a common traders in particular. It's the traders needs to say requirements are who call normal commercial banks are you know. Yeah, I say need to be a narrow the kaka. And now say interest rates are normal commercial banks so see also say narrow the kaka. Now if there are other incentives the better media share more a bit more enticing for the trader in particular. In a perceive now a year traders more than it trader goes into a commercial bank. Now the bomber every topic I already apply to him when they pay a bit different from the normal commercial banks. Traders banker, that is what we are looking at. I don't know ebinom so kire se offering saying yebesi so anke ye hye wo ma na unim owu ahwe na ye nyinya banks ni bia be example ye Agricultural Development Bank na ne core mandate ni so mra meboa akuafo enso so na akuafo still a omugu so omutwa apa ede na ebe ye soronko dia fa Ghana Traders Bank ne ho. Well, say all kind say Agricultural Development Bank. No, you started a call mandate, but like the name implies, towards the agri development in Ghana. But as time went on, I think they diversified it and did the normal commercial banks. And then that is what kills that initiative. They say more or less, even though the name is Agricultural Development Bank, it's the core mandate. It's not happening that way. Mostly, they say, yeah, just like any other commercial bank. And only your friend said, hey, they can follow more and what the good intention, but they couldn't keep tap on it. Yeah, Obuoba said, most of these commercial banks are, most of their depositors, traders, most of them, traders. Yeah, the sustainability of bank can be higher because if traders the core commercial bank the traders the core commercial bank now almost loans and facilities there. If we are doing something there towards the traders bank here, then we can be able to sustain it in terms of deposits. We can still be able to help the traders because most of traders go to the commercial bank. And that is the way I hear you want to say. If we tell the year, now a majority of the Nipakuna, a commercial banks in general, it should be extra good here. Then we know that there are higher kind of prospects. I bet they have one sustainability. Enti na mu propose ya no mo san de saa nioma ni nyina de kan ho ho. Well, sir, I didn't I want to watch. Any nyame charge here. Trade minister we honorable Lanchema what is born into it. And yeah, can say you know, you start here you do come on second competitive here pass. I have started do come on the consultant. You put all those things together so that in the near future, the road say a basic fusion.
na you say after the basic form. And the responses after some propose before them saying anything. Oh, and so in fact, the minister of Crown Polo Piano on more corrigee. The response from the ministry and from the minister himself in particular has been very, very, very high. And the why not obey benefited the free Ghana Traders Bank? Traders in general, they trading and traders it comes across Ghana. Region Bia Mono, Shaka Bia Mono, there were 34. How much? As the woman will benefit from kids this year. As a medical cover. 10 year my requirements and 2 times. Ever commercial bank, before collateral waiver, before waiver. People working for ever get the two so long. If also be real for now, you can't wait here. Our person would be we not a seven. Not just a four. It's a design of many years, and yes, so yeah, what's our system here? That it is our facility be done. The other you should start ideas now, from our experiences. Yeah, 1 year more to year. About all 24 on better say that you don't better idea base. Indeed, now a normal part of the formation, part of the administration running. And I say, what the propose the amount buying so one share. Well, since they say this, I say this, why do they know? There's a software, yeah, this is a two form. It's another area from the modalities. Definitely, there should be a competent here, qualified people in the banking sector to help us to do that. They will look for that. If we have to be part of the your friends say, if we are board, why not? So the end here too, see who said here, but some doubting Thomas is being so say how sure na ye say we know ever be distinguishing who and be a part of the numbers of banks are you Ghana ha. I would say doubting Thomas Bible and Thomas could say Thomas at the last minute realizes that you're not carrying an nature. You know, send a wine price name Thomas. We all prefer to remain that way. Thomas is not more said you're more canon and yet Sana Yamia Yatoma you will say Yango boy na atwa ba ye na aboa California. Okay, na answer na be kokko yanya ne ntese mato aba mo to ne da ben na ma dawro ma me ante ho hwe aba emma pete bakra ya na ye ni Yewura Joseph Obin na nke kasa no wo kire se o si wo masesa no obi foforo na wo ho obi wo e bia na wo ka ye pass president he is Obuoba Ofori Nana Ofori only answer na Mr. Dr. Obin wo Dr. Obin is so the greater Accra sector and ye two about he will be for the new executive for greater Accra. I see. I see. Enti wadaro ma we no yen hwe the implementation ani mu da ben. Oh, since the Obeka say after ni askate modalities the actual say kasa. It's a timeline based process. We yen cause more fire. But yes, so say obi pay the time when I could pay the time on seeing. They could pay the time for what they have any the bumper Zabia, a couple of years one next year. Okay. All right. Yera ma yenasi. Amen. Enti yeni National Welfare Officer edema traders and kabumuku e wo Ghana hanomo mechire guta Yera Benjamin Yaboa
ɛne ne kɔtwetwe nkɔmmɔ no. Ghana Union of Traders Association ɛhɔ ɛna wodi ne dwuma. Mepacha wobɛtumi ajoine ɛyɛ yɛn show no via WhatsApp ɛyɛ 0594 841 044 0594 841 044. Sanso na bit me de wo message de aba na yakenkan de mama mekenkan some message aba no ebi we say good morning, good job, and away no ye frame me Arthur Nyankopon enka mo ho ene adwuma muguso eye di aboa yen we nso say mechia wo Mr. Ofori megiri se ho ye nyame adom yenso ho ye pa na o kire se ensem a efa enema yedi gu emfudie ahodo so a ne bo kosoro a maka ho asema kan bi de menya kan migusu a meka wonim say we decide ye tono 36 Ghana any 40 Ghana cedis a kane no nanke ye tono 16 Ghana cedis sisi apa de nyame anim no kure ni akuafo ye bro oboba munka bi mayen yo na ma we ye akuayo no a mode ena wobetimi ayekua betimi ayekua no kria no nso so ho akade aye dendenden ye kampanifo aye sade omo nteye no asamba nkurani ono kwade o se ne ho tete no medam ase ye frame Osei Clement manso ena wadi free eba ye onso betimi do de aba mame nko na ye nkonko fa Facebook dia ne kakra nso emfa enka ho ema wo Facebook dia no so obetimi adwane wo ho na wo de aba. So now ye dia adwadifo mienu enkomo traders ena eye omo aye ma wo mu loans amoma san dia to dwumadi a wo mu die no eso ne aye ye nyina akoko wie se ye pese ye kreti enwuma edema Ghana fo ma. Recently ohwe the huge number omo nyina they trucked in just say they want to be part of security agencies, immigration, fire service, and any account. And you look at the number, you ask yourself, say, Ghana, where are we heading towards to? Where are we heading towards to? Ninyina kokowie enuma. And said de bia me catch no ye wo enipa bi wo ho no mo a enye se sabio omo titifie omo ni adwumaye omo titifie eni adwumaye entesa ebinom eye adwuma already but due to abia ohunu ne ho se ni sika ni sha nti wakope bi e de aka ho ene ne kenkenka ho no eno ene ya na ema wenum nyina esisi but oba ne den but oba Ghana ha ye we binom nso so a oma distinguish omo ho oma try so hard just to ensure say they will do something for themselves. Into omo ankasa ye bibi e de ma omo ho na anopa ye pese ye bom nkomo kakra nti ye be hya ase akwa homa ne so akwa kobo enkomo e de afa sa de ho ye bisa ye ho se mawie school ana me wie school mpo me ye obabu no me wo fie na se aban nyan ma me adwuma nye ya me ankasa nso so metimi ayi bibia me ho ana e ye question na ye bisa na me ka kire wo earlier se uko Nigeria PDP a political party wo ho enanu yi amokoto abayi 25-year-old boy se ono ene emra meye national youth organizer me no ka say ono ene omo yi no e wo ho. It shows to say the youth also can do something for themselves. They won't tell me say ye twen pani bi ye twen mami bi ye twen brother bi ansa no aba be bibi yenko ahoma no so ne yenhya ase emon komo yani Ibrahim Umad eko akotwetwe enkomo o share ne story bi na story no share any very touching inti we thought of it very wise say that story we now I was say your man at the platform just to share with the rest of the people any mebu no mutie yen na no pay send they can start doing something for themselves. Uma ote menka anopai. Good morning. Good morning once again. Apumbo ko de. Bachonya andam ne hoye. Ye de radia si. All right. Enti se ye ka se Ibrahim Umada oye hwan? Bacho ebino eye
Ibrahim Usman. Usman. Yes. Oh, I see. I see Usman. Yeah. Ayo. Thanks for the correction. Welcome. You can Ibrahim Usman. I am CEO of Miguel Makeup and Artistry. Our Eastern region a male makeup artist. Our Eastern region Mesako School, University of Education, me reading food and nutrition bachelor in degree. Enti Oko school and wasan ebie makeup shop and usiesie nkrofo ho. Mami ndi kan bisa, unsa oba Ghana hanom a there is this prevalent narrative say Bema dear makeup dear. Say we ye kwadwo besia o. That tag no and scale. Oh, for the first place, like I said, we have gender equality. So when you're well educated, or let's say American artist. And secondly, that kind of societal stigmatization, and I think the air study the country as a whole. Because they can gender equality as so that we can identify or realize that the lady or the female is doing better and better. The same way on the other hand, Oba Obama chance to say, on yes, not if you are Oba not so what you are saying. I don't know country limit Emma society, I am able to say that kind of stigmatization, I don't care about that stigmatization. Yeah. Ibra, obetimi as speak to o phone. No, I say o voice were a bit far. Hello. Yeah, okay now. But mama kai etiefo a omo etie yen no omo join here on Facebook no. Onyan join here akoho no mo. Ni ayene ne bon komo yi oye makeups I say artisan or say whatever. Omo no nim. Omo brofo no said omo ka no. Wo hwe adwuma waye from the before to the after ne hwan omobrofo no mo no munim wo hwe adwuma waye osiesie ma ho osiesie mema ho ema ebidim yaye fro ne keke ka ho adwuma no no apa ama ne ho but oba Ghana ha no ma ya said that che adwuma nimu ye wasi we ye mad ye we ye mema de ene ye da so te ha ne ye bre enti some of the works are waye ni bi ena Kwame Asante Roma all display ewo yen Facebook and YouTube page no eso yentwa so stigmatization society, criticize, which is negative. I think I don't know if you based on that. It's supposed to be informed and it's supposed to be improving upon what they are doing in life. Then I may make a say, I'm not waiting for the government to employ me and send me who the government are employing me. No. It's my talent. Number who say it is paying a lot. What they are saying, my government no employ me answer. And son number who say government no majumaya. The government the payroll is full. If the payroll is fuller, why don't we find something prolific? I be my cafe who are but maybe from society, and accept what they are here. Because US and other developed countries now, we have big personalities that obvious
cosmetology and artistry work with. Mm. And this kind of work, it's all about art. Sure. So what entails in art work, Mm. you understand the kind of work I'm doing. Okay. Eti mami di kan misa, why did you choose to say dia wo be ni and oye we nu nyina wasan say there be medical school? Why? For the first place, I had a zeal to make artwork. So we started with face painting. And the face painting, at the mail call but I realized it takes several decisions with alternatives. And I'm going to say, no, the youth and the ladies or the upcoming artists or the ladies artists coming on board, they are much into makers. What they say, everywhere you go, everywhere you found yourself, there is a makeup over there. Intimate na major will say, na me fa okwan we so, and no, at the maybe do actually. And now we take it that we all into this artistic work. And through this work, why ya usie ma ho ebinom de ya fro ebinom de call programs akese no. Out of that, now what they call university no. An answer saying. Yeah, it is true this makeup artistry because as more makeup and one na be transfer. And one first no na it rented out the kakra. But later on, finding out the work is paying a lot into almost their pay, and they are fully in support. The PCB are taking care about this art piano, almost supporting me 100%. We call back to university, it's like I do my way to be quite the me. I meet a lot of celebrities. Big personnels. Na man don't want that class this year's uncle for no. But because of this artwork, I'm gonna do baby. Indeed, Ashasi na unu say this is your talent. Now I will say will pursue, and I will pursue out of that talent now will pursue ne swabam for swama ono, and wait me crowd yako university. I see. Enti obi tie ensisi a our passion for something, but what we nim societal stigmatizations ne niema horo a ye de timu ha. Ebia no ye bema. Ena na ni gye ema niema di yese ho. Eno na out of eno no ne nsa betimi akona no. Asembe na wo ka kire sa nipa no. Yeah, asema na ta nipa no. That person should not follow societal stigmatization. And I say that person shouldn't think about what the society would say about or only or or the to ever bring one another. It's bad. Because I didn't know, never said, I would video, more idea about styling, more idea about let's see fast night. You have to go on, do it better. And I say, I do it in the year. The first guy is best for me. I will be able to see. They will not come closer to me again. So I'm not going to do it. No. That's what stop you. I think phone no still a bit far from one no. Inti nka de ben no kakra ma yen. Hello. We have several or thousand graduates or more Ghana here. Omakasi university, we are a master's, this, but the work is not there.
into the person catch him say our talent here. He or she should focus on that particular talent. No only ye, no that thing. Everyone. Eddie, to say, some of the works are why ya away in Facebook page ya. Ya ni we are seeing na air see no. So we understand what I just saying. Your occasion diane na fadia and answer the price tag meji. To say we have bridal makeup, we have continental makeup, we have ordinary makeup. What you say? Yes, beyond a price a common. Bridal makeup is maybe 1,000 Ghana cedis. 1,000 Ghana cedis. Yes. It say unya ayefro be say miensa in a month. So yeah, Juma 100 Ghana cedis, 500 Ghana cedis. We who say Adena may no. I see. All right. My announcement name mum chire we chiri kwan ni biom na phone number 2 dwa. Or limited work bi a we ye ana we de we bibia bi. Oh, me limited work am here for hair styling, bridal makeup, all kinds of makeup. Oh, I see. And why am I come pa? Omo share Facebook no mo amutimu say maame ba ko o hwe ni before pa ni after no amutimu say wabo adwuma papa. Enti kire yen wachiri kwan na fa number 2 dwa. Me pacho me wo oda ehya Old Town. Oda Old Town. Me number is 0540 445072 0540 445072. Yet also be Mesa Ubitmia service on Instagram. Miguel_makeover. Miguel_makeover. That's Instagram. You'll see my artworks over there. Okay. Anopai ma yana say wa motivate you to know. Wa mama unu say talent bi e wo mu. O de ye adwuma e be ye. Menyi ni kra say o sha ase no ni say baby be so ama abekwa akoye bridal makeups na waje 1,000 Ghana but ene oje wo de ahwe ho a ko university aduani bi odo ko timi todi atade bi e ofe timi tohye online wo maame online wo papa online aban nyankopon nhira wo. Amen. All right. Inti na yani Usman Ibrahim ena ko twetwe enkomo no ono ena oye CEO edema Miguel Makeup Artistry ena ene ko twetwe enkomo no. We are still on the youth na Kwame Asante o hwe screen so ade na hu no we empa be so dada memo eh yerade hwe lady pa wo me sabi nkum so yi extremely left corner yi o hwe ni before na pa o hwe before na pa ni after na uwia no abehwe de ono tietia potholes. Richard Afagio say good morning Obuoba me gidi so ho ye o show ni live and clear ewo achim abenase fee clothing maka tro se wanfa atare ni bia ba me nka bie masa me hunu ntam krank manka masa tumpam tale ni bibra wo nkwa wo sha abenase ho na wo pam sha na wo di fee clothing ha ya dwen ai Kingsley Ewua also wo hwe yen live at the free Saudi Arabia na ye bo adwuma papa nyankopon onhyira yen interview na ya nso ye solid or ye sure se be motivate you to know aka no na me pacho you to ne no mo nkasa nwie ye no mo nkasa nwie yo aka binumu a ye ne wo ebebo enkomo ani nti ya na wa hye ne nso e de amame na Stephen Asare o say
good morning Obuoba Ofori Amanfo me gidi se bibia ye boko de nyame adom wo adwuma pa de ama o my Ghana nyankopon koso a enhira wo ma wakoma so ade nyina embrem Steven Asari de a wono so de aba no if a chon so betimi de aba na messages no edoso na nso bebre no a ne yen di hu nkomo wa ha ne nye no eno mo ka ho asem saa so de nya de a me meboso. I keep telling you say let's stick to the issues a yen ye discuss wa ha untimi konkuti will be program emfa ho message mra yen e wa ha ebeduru ha no mo anya de a making kan de ama wo nti ya no ahye ne nso saa pepepe. Braco Alexander or say good work done Obuoba nyankopon hira wo pa wa me yasua bibi foforo enen so e de aka eye de ye wodada no ho wa me ehunu say emfa ho ne gender se dwuma na ye ma dwuma kra na wobetumi aye na no na woni mu ye ye be ma de bi won mo pa o mu botire pa wotumi say yes but ade ba ko ama hunu say se be ma mo mu ye o ba dwuma o ye ni yie ete se mema no omo ye midwife adwuma yi mema no omo gi awo no omo ye good kura chen ma na nkasa na gi awo no I don't know why sanso na say oba ye be ma adwuma ete se driving so oba ye driving na otumi drive ye hardly say obete say so oba bi car enya accident and I think say it is about that time yen promote you sadie no so na intumi mu ayem papa yes I kwa ma no so biom na ye ne Prince AJ akotwetwe nkomo ono so ye small boy danger ono so ne fashion company no o see your friend small time fashion na abrante we de mema na sheda ba studio ha na ye nyina ye hu no very 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 smart young boy you but opamatare to hono mo otimi say yes opamatare de ato hono mo Prince otimi kan good morning sir apo mbako de boko na so nyame adom Prince who of you saying efeni manya 20 years afeni wanya 20 ba chan and opamatare sa no you hunkura are did na decide say obepam atare na obepam ade na won go school see how show my name now be a school and I'm so that kind of yaman managing I didn't find sanya to the managing I didn't find sanya to the managing and it's maybe I'm decided say I'm percent yes and man ever since I would choose at the palm over school no when you ho there be no kra no aboa me pa ewo kwan ben so aboa me see ama my need like ama see an obi ahumi a obi abumi obi adu obuo ma me so I say me no me ho kra aboa me kwan me ble so I say ama let's say ama fo beble ni me so I say ena wo hwe animunyamfo bi a opompam ntare ma wo mo te se Obuoba na wapomatare ma no wo de je samba wo kurom Obuoba kwam na pomatare ma no odi ahinkan kwam na pomatare ma no enti e de animunyam aba be kan ya na wo ye no ho good nti me nu me ho nyama bi a me ye ho bia super spezi am me start adwuma wan se me gaga de na ma start adwuma na me ko na me koto do mom koto am su nya ma nko a me nko am ne be ma am wom na o sha obi na fo ne betumi na de na Prince de na won ko school na we gaga isi no abeta na twitwinchen tim na yesi na me minim dia me payment minim dia menya film I know what I will gain to what I say minim dia menya film tin na me na fo ne bi ba na de Prince won ko school na so o dia munya abeta ma minim dia me hye dizem na fo ni bia ko school samba se me menchiro ma adwuma so ati ati na me minim de menya film ti ameye edi se yi wasua adepam no awie opam ntare ben sa na wopompam captain I front ade bia okọwe de no occasion bia se bia adwuma bi kura na bia mpesa ye pam atade ma o ba me tinya pam ama mo
bibia for funerals engagement naming ceremony bibia mo pese mo ye bia even kwa hinkan fm kwa mo bia pese mo twantade bia e man be man nyina pese mo twantade bia oba small time fashion me pama me design collect on show wa bia don say small time fashion one e pama asie yes and our exhibit ko fusu man say no anyways enti ever since ura de pemu na wo sha say o pamade no o pesika to bibi aye wo ho a o kwaji wo papa no maame ho oh yeah bi ne bibia ne ma bi sa na bitimi kwaji o meme bibia no se me yes answer bi sieska bi sa answer me amitimi aha o se o ya de na se o pesika bi tu achi to ase aha nti me bibia na me kwaji o ma no ho no ne bia na se papa ho no I see. Bibia so me force so me yam ade so ase okay. All right, meja wa mo akọ me sheda to nsa fra mo aba ha na ya bon komo ama wiase nyina hu me na wo ka say nkrofo a mo bisa no nanim we hen fa nanim kyerɛn dɔso nti me sheda mo aba ha na ye no wa bon komo extensively no akyere mu kakra de akyerɛn but before wo kɔ no obi tie yen wa wie school oni adwumaye otifie ɔhwɛ anim sɛ aban na embe pa adwuma ma no aban no so no wabɔ mi fita duku a wɔne na yi Ghana ha wɔ se pewuru ayɛ man asɛmbe na wo ka kyerɛ saafo no oh dia me ka kyerɛ wan sɛ disi ana wo ye to te fa kwa wo to ade so to ate aha nti obi bia wa wie school bia bia otifie unya adwuma bia anya betimi aba na besi adwuma oba na oba ne kyerɛ wa obehu to ate bibia ni wono ma ye kyerɛ wa wo hu fast mama adwan kwa ade bia wo yesu bia wo wiase to ate na mama pai bo so adi wani bia bia so mama pai bo di wani to ate bia bia anti de me ka che me nuanu young ones me say omo mani bia adwuma so ate omo wani bia adwuma na kopon special ele bia ade bia so wo yesu anu aye no pa no so to ate sure me ka che nuanu say bibia omo mani bia adwuma so ate Ese obetina fa na o se bia se adwuma ni o ma wo ma ni na so luku for adwuma no so ate sure ti dem ka che o se bia obi pese bia opama de bia na se me bibi so a betimi dem number be tu je bia o hia mi a obetimi afle me praise for number 2 ja na ye be sheda to nsa fro wankasa number ni is 059 44 18 971 me send to CBU 059 44 18 971 my WhatsApp number and BB and BB abese me bia benyame super genius so small time fashion super yeah that's it anopai okay me that's nyame show all right inti yene Prince G na etwetwen enkomo no small time fashion ono ni CEO at the age of 20 wawie a wono ankasa ye ne de inti you can imagine the time a o sha ase okokosua ye now you're very very young ene ono 20 years old otuye nyina afo wawie university nimdia ukonya beberebe nyina ewo bukum akwa ne kan ye gi buku no any certificate ni nyina free won sam an aka nyina useless a hard dream I was here build this society a poised for development e be sign entertain say ye be independent. So what you say 20 years uhu abrabon wani so no smart ene ono so sa kona no ene wotu yafo yi ni nyina ka ba bewie ensano dwuma na ensano dwuma ye ka ba bewie no ene ye ka kire wa no pai se wo ba no wawie university wawie senior high school bia wakwa wawie no san fa ne bra vision fa ne bra vision Fanibra vision na se oba vision ho a ye vocational studies wo ho sanso na technical enso so ye wo ho ti se wo hwe wiase no terrain ni ba bi ade nani a kire no a nsanu dwuma nko a and ahenka na fam so ye ni so ade hunu ne se ye pese ye build society a obi nkonkɔhwe obi anim se o me ma me 2 cities ansana ma survive no na vision so ani so ade huni omo de aba behwem enti anopa yenkodi nkomo kakra wo vision vocational
and Technical Training Institute. Yɛne wɔn principal sɛ Ebenezer. Ɔne na sukufo a ɔmo ba bɛ si akan ɔmo bɛ yɛ mpihu na abranteɛ wei ɔyɛ mpihu ni bi ana. Onua bɛn microphone ne ma me. Oni asi edu no ɔho. Asari Manuel no. Oh, okay. Na wo kan ɔmo no aduane ne ho bi. Na ade na bɛma de ɔso wo bɛ no aduane. Ghana ha. Ɛyɛ ɔmo nsere o. Oh, there be. Adentia. Like abla me started me mu pejaba no. And one a woman is so as a manage ho ankasa. When you aduane no ho. Yeah. Debut. Say Ghana had the sad man, you man, no, a feminine way sad. What you are going to say? We are as we are quite busy. Usana to Taroma, me pound. I see. Me papa, we are not sent me, mamma, and China Matrasa. And a man develop a side interest, no. So Ben with Diane. Not level Ben, our person won't know with Diane, and one Yahoo Fu can contain, and I say, oh, dear, no level Ben. Oh, there be near no one. I can't hold there by near no one. Into the any level Ben. A be more kick and can meet me, I account. And to be a dear. Like a bass. Obey pastries in our dinner. Okay. 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 All right. Inti na oka omo yede oka ho se mo ba be si akan no. Den na ekoso wadwen mu. Oh, like me a surprise. Say enye me nkwa na me e ma bi wo ho bebre. Ba omo de me be ma no ne ka oba no ho se me. Na mo ye wie nso nyame anim no kure ni. Ghana mra no an ya na enye correct duru ba bi a. Mumpi hu no enya se ebia moti hanti me endra kra me kan ya dwuma mu hafo empi hu no a schools ni ye nyina momode no mu di ye momode no mu di ye momo so na me kan se sanka me hu results ni tem anka me sesan ne kwan mu ho no mo na fina kechi ma hu ne ntem I say eyi Charlotte say no person was sesan but ne na ye no was sesan no a na enye yi enti my idea and position so a mo toso no me fan she with me say mo lucy no the moment am accept say mo be ban kran book na mo ye winners because schools in the doors you truck come schools bebre he omo juo mo hudi anko mo bae so ati ase enti mo ya de papa say samana no so use no kama de e hwam nso bibia woko okay say me ya afumbo ko de nyame islam dodo dedi kan menchia oni watiefo nyina ene ahinkan fm fo nyina ena aboabo mpanifo nso nyina se na omagye atomo aboabo mechia o nyina me papa fm kansa so tie me mechia ne ye pa ice ne da so wo ho me ni mu die ntia wo pese wo betete bia me adie yi ice on ice ne da so wo ho pa wadaroma vision matena ye etesen Vichy Vocational Technical Institute VVTI. Ya tena ye de boko. Ye nima ne ye ko. Enhila ne so adoson. Ye fit embra ye be piemu aboabo. Vichy aye kese pa. Awards ne ya jeje bebre. Me banan kan bese me se bibi gu na Facebook live hu ya awards ya jeje. The year 2018 ye je Best Vocational Technical Institute is team legend and above. It's a museum yade. And 2019 so yakwaje Youth Entrepreneurship Award. Me bon mo dia could na meje okay. The ba odan na odan ha no ya ne to bia ya de bia na no den kaka. Eti ya na de abehye ye kona. Omo pet na ho yem yenhwe. Aha no omo pet yem yenhwe. Da bi obeye ama yahwe. Omo pe obeye ama yahwe. So ono nye. Onye. Na wo so ye no. Eno ne adwemfi no. Eni ti ne kuro mu ofe no. Ye problem ye wono no. Eti akuro we pa de ha. E de ento aso. Okay. Eti why na we decide say abrantia wasi so a enkrofo ebi mu diom sike tutu kwan ebi mu diom sike adwo mani abrantia ba kwa na wo de benz ye pum ana so aye hye. Obetumi aye bi. Why say we decide say we be put up this thing na. We be training crofo. Nyami shla so we bi sa me asem we. Obi am bi sa me da. Ene de me pum the thing is say me ma me share vocational institute at wo odan ha. The year 1999
EDBC 2014 eti na me wa kwantu mu kakra me ba ya na me maame afiri na me say no a Japan vocational school ya me maame de ya no ye first vocational school wa Chimoda. Okay. Eastern region, the whole Eastern region otosumienu or the whole Eastern region eti me ba ya na school ni no na me decided say no me nsan ko ba bia nko bobla biem metna ha na maye se ne di kan ya ne ye kan ya no onu se ye kuyi se ne mu si efei eye ade ba ko efe no man so twen ne de keka ho nti no mpanifo be ye so school ne ye de ade then I decided se me ma me vision ni wu se me wo adwen po se me boa eye mbabru nko ade me ye eno na me de change bibia me share me akasa me de ase a me be friend Vision Vocational Technical Institute VVTI amiye na me wo akonya bibra metimi atutu kwan metimi akotena ba bi metimi aye de wo kan nyina metimi aye nanso ene youth ne dache ehu hia me yie pa se mi hu se obi ewo no ankasa ne nsa no adwuma ana obi bo no ankasa ne bra ye ono ankasa na adwuma na eme ahohoho a bi problem ba kwa amenya no se mi hu so obi ye ono na se de na wona ne kasa yi 20 something years 20 years 20 years mi wo bibia metimi akukuro de ache ne se fa so de ko wanim eti mintimi njai de me ye no matter what happened to me mintimi njai so me no wo kasa yi mi ankasa metimi FF nkola me won be nkofo be 14 a mi ankasa mi ame ho e na me boa o so mo wi school no mo nyo mo sa no adwuma eti se mi hu se obi ye adwuma na ye ono ansa no adwuma obi bobla na ono anu wa set up a business a me ye so happy me call out and me boa nkofo me ba abo ha me go so boa me bia me obi a me boa nkofo se o menyo mo sa no adwuma abeye passion abe kama bla bo me da asesena ho eti me da na me dwin bia me dwin afoforo ho se mbabunu ye de na omo ye e de na ye se omutimi ye ehinfa na metimi di omasi me hu so bi number sasa me se metimi chi obi o side na be school the school be sunya de me konkwen ase ko ya advert ya metimi se sankofo be go school ni so wo de ne de free ko school no ye de ho ni sunya de uwi a na mama do betimi da hye wa bla bo ase eti we nyina che sa de ne ya de a abe ye passion abe kam ya kasa me da asetena ho okay amigusu ameye enutina wo ka say I saw me because enutina me tu ho kwan say me kwa kopɛ moa because Ghana ha me pese me kasa kese me chi be bia me nya moa me chi be bia wo Ghana ha me nya moa makwa kudu TVET minister nim one on one on the office it na no ne ba ha na me free program na se no me hu so atena se musa ma me na atena se na me free program na se because I don't have time to listen to her but say ya na omuso madwuma doso yes but en common na nko ya moa me yes anita me dwane ja no I see so hu eti makọ akiri makwa na menya moa bia na yese be de mani kira ma no ne na me kopɛ moa e de ba enkwala na nye school no no me nkopɛ moa amfa ma school nkopɛ moa de ama students no okay se ne be ya nkola me ka ze nkola me ankasa kwa me tete omo se me na me botom me de bo omo yi so mo wie school na omo be si de no ma show ma blabo ase omo be si de no ma komani mo be si de no ma se bibia ase so mo ye eti be kopɛ moa fi abonten ene se so yi machine bi na menya efi abonten de ama o ma age wo wie school fa kwhwe wa blabo ase fa ko bobla eti adna be me passion abeye me dadwen eti utu me hu say wadwuma wo ya cha me be ma wo so straight na me do akoto vision ezo be sin asa na wadwuma me be tete ye kwa amamo wa ha yate munina yate me be tsere mo niema a mo so betimi de mo nsa ye enye se de bia nya be mo hand sanitizer na ade liquid soap na ade se mo amutimi ye yes yetimi ye bi so ba na mo so mo de andom no mo fa nko bobla eti be ba tsere mo detergents ne niema nketenkete bia betimi de abo mo be aka mo yi mo we ho am de abo mo bla enti afi yemra vision ye ba hono mo eniema ben sa na ekoso bebrebe she yenkwa na vocational school a so ba na be fase bia me ye fashion one course ba yen chewa de ba ko ye be chewa de pam no be pam ba ne mema niema obe pam ayi front ade ye wia you see what pam ba ne mema ne ayi front ade ne see ye do be ko bead making ye wo niema mako 52 aye de ahwene ye vision ye be chewa ni nyina ye me chewa fan jafa niema mako 52
ye be tro ni nyina ye wie do call leather works ade bi etimi de leather leather ya ye de ye belt ni ade ye etimi de pamont ade ye de ye che ye de ni ma bibia de leather ye mpaboa shoe bibia ni nyina ye be tro leather works ni so e wo fashion na mu no wo be ye decoration event decoration wedding decoration party decoration mu miensa ho dodo na anim ye wo balloon decoration material decoration and flower decoration etu hwe kunkum bag ya omo ye program bia so ene de ye decoration some the balloon ko na ye ho aya steady we ho na decoration fi ba wiase etu omo ye decorations pa kunkum bag ya for no we so the balloon ko na de ye ho we so the flowers ko na de ye ho we so the flowers ko eno kire say ye mu miensa ni nyina nso ye kire fi kenken to sansan amo we hu ye pa ene ye fashion for the na maka kire we ene ma 4 and I'll be senior with a certificate. Okay. Uwie ni ye ko catering and hospitality management. Omo mbe no njiane no, adjiane. De den omo mo yes ani man. Omo be yimpi hu no. Omo be yimpi hu no. I see. Ah blanty be yibi na blanty me ba na no den. Obedu a uslu. So ka say that form. Me kasa. Je me bisa ni say date na o ye be ma, te say de ubisa ni ya o ka che me say ne passion. O person hu say ye pastries. Pastries ahodo ne ye ka pastries na han na ka me bisa we ye enema ye de esam eye na eye wo nema makomako 48 e wa Africa ha eye de esam ye enema makomako 48 enye bo float ni meat pan ne pan no ne bread ne nkwa na eye o debi enye brodo pan no ne bread nkwa na eye esam ye Ghana ha eye brodo ne pan no ne bread nkwa na eye esam ye o Ghana ha but ukọ baby a ubu se nema ne makomako 48 no ba Vichy Vocational Technical Institute that pastries no you bet show 48 aspects of it na be abi wie school no bibia any baby obi no wiase bia bit me adwuma local and continental dishes no men kan ma men show local dishes ni ye de mo ma ye be ye hu apapransa kunkunte fufu abunabun local dishes pa wo de wo ye party bi na ene ye nkura ni bi ko order omo ko ye nuane ama obi party ase for okay me kan no kura chiro op ye party na so open local dishes a men use ka bia be family na men ko ye ma now de bonum na hwade me kan no kura chiro bla local dishes ewurade fufuo benkum kokonte apapransa akwele ene de keka ho vision ye number 1 continental dishes de oba country bia o wiase bia inu momodua ne ye the whole world o de bo country bi ne ka se mon ye o mo best food mame me kire aduane ni din ye ka se be ya besi wa ma the whole world ye djuma ye no nti ye catering ye local and continental dishes pastries cake decoration sugar craft that's wedding cake ni event cake ni sane manini na ye and ye decoration so count ye no ofa department bia deco eka ho oh okay eti obi wie school vision bia no wedding party decorations ye oh okay eti deco eno so ye ni pa e wo ye ho you see ye ne ma nyina be go as obi ye program bia o mefre yen ukọ abonti na obi jo 500 cedis abla ye be ju 200 cedis be ye de esen de nipa be ye kwa ama ye so abutu say yes ya ye okay ye wi ani ya said na masa several program na se class na the amount ya to ye nyema nyina say we bibia me pa cho ye cake decoration sugar craft local and continental dishes pastries and bakone ye den muna mo ye bakone ye den o he mani osma kan nyina eti and also catering and hospitality management for the me pa cho ye ba ku bia ye frɛ no cosmetology and ye hairdresser for no Eastern Region high nkwa na cosmetology vocational school bi anyhow mo siesie animu no yes masa ye betimi aye o body ni ye dia ye be ye bibia on your body o pe se ye uti o pe se sesa wanim o pe se ye o den o pe se o mbolo ye fita o pe se o sin fita o pe se ye shave ba bia o pe se ye massage bibia e fa cosmetology ni pa ho siesie ni pa ho ahofe ekura yen okay ntu be ye cosmetology center na ho fe pa and ye hairdressing for us na making omo musia hairdressing no masa eniema ye pedicure manicure makeup hairdo massage and the keka ho nyina ye wo ho and also ye ade ba ko kan ye course no but nyina no o ye 80% practicals no ye 20% theory electives and I call 20% it will practicals ni 80%
we are best certificate they are pay so minya your baako bi a since I make an friend minko technical for vocational for adults the yanko technical no bring team your building and construction building and construction no ye so say no be two form no ekusi say obebo dan so opeso ye TNG opeso ye auto task opeso ye 3D eposi bia peso ye wo dan mu bia no oba vision vocational ye kire ni nyina etu BC for no omo ya de ye pa project bi e dan sie bla ye be yama okay o de bla vision be yama all right and your general electricals general electrical de maboni general bi bia ka ho all right ni na ye vision vocational wiring bia mo ye bi bia o de aluminium fabrication say be a glass ya no say where the aluminium glass works no sliding doors near the ye nyina bi e wo ye ho e ye woni ma sort ya ye de bo ankwala no all right enti dia mo ye nyina de empem bebre no ye beti yeso we kumase e won kran momo de na aboabo ha na ni nyina wo aboabo ahefa yo aboabo adote ha udu adote junction ha ye ne ye sandboard so pa de ne billboard kese pa bo si acho vision vocational technical institute VVTI na direction wo ho o fa direction so be sabeto another sandboard e ba yi school mo straight e ho fe papa ho fe too much the school mo de jaja we have to say yes okay obi tie yen efi asikuma dobin brakwa ne mpotamu kufuri dua ye radio ko echiri pa oso opeso oba obinya ba bia dama ma ne mema no we dey get some students because you hostel no me can ka say me German me say that to me self for the be you hostel no dey you hostel to ba one abe no waduane no man bia di eye kama masa hostel ho e buzadi yesu et say mo studio ha say ye colors ya na why move white and gold move white and gold na ba you hostel ho see ya shepe mamu he Facebook mu se ne hati asa ne hostel hot here it you hostel no ba na ope send that to be adben no aduane ono a na wakai director mbetibi eno ano no na requirements no so ne de he hwan ne betimi aba bi minya me da wase obi asebe bibi nti wantimi anko school da bla na beje ntete beje nsa no adwuma wanko school da akunya wo ma so ba bi suyansa no adwuma ena obi nso a wawie university onso betimi aba na be din san no adwuma e dey aka certificate na ye wo ko pa adwuma no certificate ye fan to plate mu twetwanwe ni slow da be din san no adwuma na e ma usika na fa wo set ne to ho nyame ya adom na aban frewa na wakoya aban adwuma but for now mo wie SHS na mutifie no ka na ye me mmobo me pa wo chobla sister bra na be din titiye be din san no adwuma assorti pa na fa come abla bo ho ye was 6 months course ye was 3 months course ye was 1 year course and ye was 2 years 6 months and no full school no bad school na kasa e 2 years 6 months ni ama nap test abodin klata wo be wie no kita certificate beblo be ye MVTI certificate 1 certificate 2 nap test na dia peso nti school na be ba no wo certificate 1 2 and the nap test no so ye certificate mienu technical unit baako and nap test na kasa so de baako ye ho ye center e wo MVTI and ho ye center e wo nap test nti mo tro exams ne wo ho a nko fu teach be dwane yen am ye show you school mu ho a yen fo kan ko be bi nko tro exams okay yen yes akwa all right obi so say said ya wo ke kan de bebre de ne na bo no wo soro pa o musika sam so ho tsesen mi nyanya mi slaw sisi ya me no ka say admission kwa ye free bonto se me ba amama jimi atum se ane metimi aba besua de wa ha no e free amintua sika bia ya kapre enye radio so no wo kan no be duru ha na fe wo be jemi kapre oba na me juice ka famebla ahinkan abozege oba na se me juice ka famebla abozege de abozege de me de famebla abozege na be kan say me wa ba majo admission fee oba di kan obeto school uniform okay they toss me no be to school fees okay where we now what is school now school fees you know saying terms and conditions and yes saying otua no at once and I must spread no there be stop it school fees no bar and last 2 weeks bu program ya mu ye ya mo bo hu de we ya say ye be kwa no bi buy oba no kita 100 Ghana cedis me ha meninka and I mean transfer 100 Ghana cedis obey building and construction oba ya na ye man uniform auto uniform pe
o school mu sisi e obetimi aba be hwesem boa famachi be hwesem boa uniform pen or toy was share sisi e wo school mu sua de ma ye fa number ntu dwe bia na obi tike mu wo si nti fa number Vision Vocational School 0240 80 2009 0240 80 2009 okay 0240 80 2009 okay me ba cho ye number no bibi nti ye ba ko pe na ye gba ma 0240 80 2009 okay ye number pa of la anytime bia o de o dana ti wani na o kai Vision afle yin o di dwuma bi o pese o ye aduane unhu ye a kire wo so fle number ye ye wo oh omunya botre squad na start omunya botre pa omunya botre ma o ye aduane wo kitchen okay na wo kitchen a kire wo so mesrew fle number ye okay unya afle ye be kire aduane ne ye na wo hu ye kama ana o di dwuma bi o ye adwuma bi a kire wo so fle ye uhia ye moa se bia o minika prebe be se mi ko school fle ye abo ha ya continue here ya ma nipa 5 free so on form 1 year no school fees no admission fee nothing ye be some man school uniform ye school uniform ye 4 ye man ni nyina bi o ma ba ye de amano aka so mo be ba ye de mano ahenkan fm and they are the man ahenkan oh I see any o mo be ba na continue here me chiao ye ba ha de bio be san you every blessed day papa we buy school mo be shebe oyade continue ne ohia boafo yes adwene pa we ni tirim papa no ohia boafo mi jia ne so ni pada ono e na champion letters sa papa fo mi nu ya me sure mo da ha de mi sure mo so ni pada okay me papa efon kasa de the who na number 1 but apart from papa efon kasa mi continue na mi champion letters asa okay omo maka nyina unim na do asan ko form so betwi wadi penifo na nye 0240 802090 0240 802009 eno ne number wo frɛ Vision Vocational amompanimfo eno bɛbɔ nkomo said ya all kano yen yanka se yedi kan ko fa chire na omukura environment a conducive de ma sɛ wobɛkɔ akosua adeɛ wɔ hɔ na ne ɛteɛ ne sɛ abrabɔ no sɛ ne yɛbɔ ne nyinaa no de bia yɛ ka kyerɛ wɔ ha sɛ ɔbra ne wawabɔ pɛ ensa no dwuma ma wo ho sɛ woni ma adeɛ bi ne ka wo ho a wobɛwu yɛbɛsie with that thing but sɛ yɛ obi adwuma yɛ na mete yɛ odi aka betuma ka sɛ yɛ abrante me de obi foforo ba kɔpɛ oba bi tena na dia me yɛ ne nyinaa ayɛ kwa nti sɛ wo ninsa no dwuma a wobɛbrɛ bebree okay nti say ye ko obi tie yen ebia maame no beka sansan yakọ obi tie yen say de yakani o se ni sika o betumi aba enye free education bia we a private vocational technical institution but o de uni sika kwa peketu e bikita na bra because unim de ye bi susu ama student. Oh, I see. Say every day we have to 50 pesos class. By the end of the semester, no. Now what you are seeking in every semester, no say 6 months. Okay. 6 months in can be carrot. Oh, spread your bit me a tia and 6 months in that big kit to be fee. And we no be nyansan jumana charges I will quack any about ho. Because I no pay your name makeup artistry or say at one diakasa. Or say oye osiesie aye fro baako ho a eye 1000 Ghana oje a odi gu onu nkwa botom enti I think say wukusua san dwuma dia na we say won so try oye sacrifice kakra na oni makonya san wo mu ye san so wo protocols e wo school nim eti enei kofo mo ko salary so mo ko immigration me students bi nu mi san shima me pem do meba o mo ko for protocols among Kosasa line ni bi Vision Vocational Immigration Police Fire Service the keka ho no your protocols for school nim and ye san so akwenya wo wie school na den na pese oye abla be na pese obo e bia obi wie Vision Vocational School mi ko nursing training
obi wie vision vocational school to me ko teacher training school we be a person wo to aso bia no school ni tie what see e boa wo we na wo set up one kasa business school no e boa wo am wo set up one kasa business in the way say ba be hwe be a wo set up business no ni ama strategies a bit me start e kwa be fa so abeye afi wo ye wo one kitingiti bi wo bit me dey support wo dey support na wo adwuma no and I say we unite me akọ. Okay, all right. Inti Francisca wo wen fa na wo free buy Pacho me free new abrem na waba nti wo saying mo de na mo kind of form na mo kind of saying level nti wo level saying Pacho level 100 and mo level 200. Oh okay, wo ye den me ye catering and hospitality and we fi new abrem aba adentia per se that me ye den me ye me sanage when the reason why me ban is say wo hwe ye kromo new abrem a ye woni month factories be won ma ye emrofo na baby sa company ba unya wo certificate e che say uni meduane ye wo nsanu adwuma ye easy say ubetimi awura da company nim like say say uni mbrofo kan ye be fa wo oh nini na kan da bi uni mbrofo enya say utimi kan mbrofo we se na ye be fa adwuma nim. Oh, that but as far as our school there, himself with a girlfriend. I see. All right. Into when you say there is an opportunity here. It is a meti me I make good use of opportunity now. Say me anka so prepare me ho. And I'm waba. Say o baba be sua there. Into sua for how long? Oh, 2.5. 2.5. And as you see over level 100 o ko 2. Into akaka kra bi na wawie. Pacha. Den as see say e ba say Yesu ba o say Yesu kunu kura obi anko bie mu a den na wonim. Oh e ba say Yesu ba na say yenko school bie ma you say amiti say me kofia na say we could do heaven we could do heaven na opportunity ba meti me age order e ba ni aduane no na say oje order wo heaven ho no anu aduane am obofu Gabriel na say Michael. Omunina. I see. Now, Asari uzu fi he. Pacho be free bono. Hey. Bono. Pacho. Ena o TV si wan se mo he fa na u free bono wa ba be pie mo hai. Na me hwe o TV so. Oh, I see. Ntina e director tender TV. Oh, I see. Agrada. On wan ka san agrada na dwesi ni humu. I see. Ana wo free bono. Bono he fa. Pacho me wa sampa. Hwe, wo sakura wo bono no yi edodomu ho ba bi o. German of. I see. Ana wo fi ho no mo na wo buy to so level saying. Pacho me so me 100. Level 100. Pacho. Usua den wo ho no mo. Pacho catering na wonso usua. Pacho. Oh, okay. All right. But say uwo any suade hunu say baby ya waba no you are okay. Bibia ya koso wo ho no ebetumi aboa wo. Pacho. Unse empe bebre mobile radio so ye share that mo ko share dem mu training mu ansa na maba. Enye nkontompo na mu twa. Oh, David. Etisa. Enti obi tie yen owo no obi tie yen tamale wo baby asembe na o ka kire no. Oh, me ka kire no say o man ani da o say obebe school nkwa dia. Vision da o man. Obetimi aba time a opebia. The here so be ma wa adwen abo fast. Because enema ye wo ho na edoso. Ubetimi aba ubewie school kura mbo na enye catering nkwa ho ejuma na ubenya. Mi se mi wo ho esi mi catering there. By me being fashion for so. This is all mama tare kra meeting yapam. I see. All right. Edi say yankomo twetwe no mo bra nan kasa de aso. But ene no na already ye dwendwen kwan ye be fa so a ye be create adwuma e wo system ni mu say ye nyina ye depend wa aban no so too much. E ba say ha adwen enu nti na matwe mo bre ni mu a ye de discuss about kwan ye be fa so a ye yankasa so be create ndwuma e de ama ye ho. Enti ye kɔ onsɛm e twatfo na fe ye nkɔ krakrakrakra. Yo minya me dase. Utia ofi buno ahafo. Ba kono so bo new abrim. You won kofo fi eye bolegatanga. Wo kofo efi Côte d'Ivoire boda no so. You won kofo fi eye hohoi. Omo nyina ba. Students are omo obi vision no. Obi enfi odan. Obi efi actually to be ti odan na oba school vision a na kire se wa han dan na oba school. It me se odan for
adeɛ bi ɛwɔ yɛ kurom a mɔmɔ yɛn gye ntom adeɛ bi ɛbɛn a yɛn som n'enye yie de hia no yɛn som n'enye yie na obi fi akyiri ba na sɛ wote ɔda ha wa wonko school ni bi na wo san bu nipa na bɛm na sɛ wo nyɛ wadwen sɛ ɔbɛboa ma wo kuro na kɔso ɔda ne mpatam ha sisie ya me na wote here yi there is only one vocational technical institution ɛwɔ ha ɛno a ne vision eti mesrɛ sɛ mbɛm ya som sɛnea ɛyɛ ekuo wei mu hene ɛyɛ fɛnsɛn kontin nana agiatum no nana kontin agiatum a de bia papa eba school yi mu waya de eti mi ami to anam papa edipa 5 ne de form bla o u de form bla ya yensa entwa pictures e fa nko ahenkan ne ye mom so yi ma ye mom bibia no mu mesua adwuma ye bibia mpeso mu sua bia mom musua e wo udim because ye bibi wo odan ana kutukuma mu ana brim saf ha moma ye nyina ye support brim central thank you moma ye nyina ye support ade no ne ye ho ne ye nye sisi ye sade akonya bia beto te se dem ne bia ye enche bia mebo ho dawlo se ye be kire nsa na odwuma hodo edu okay enti ye besa to nsa fro wo ba bi mu an ye di eno ho nkomo no enti fa number ni to dwa na fe ye mfa ye nkomo 0240 80 2009 0240 80 2009 Fishing Vocational Technical Institute VVTI enti sisi a oh sorry di ombetumi afre wo na enkomo bia e wo ho no matumi adi ye da sese wo bai nyame ye okese okay enti ye ne principal ono no da vision ano na twetwe nkomo no vision o machi kwan obehunu wo mo ewo eye achemaboabo adotei junction ho ube follow eye route na wo ho no on third road na kwan no a yen nye ne hwe no e wo ho no ube follow a no akọ animu a ubisa se okọ baby a living bread school no e wo no omo be kire wo machi kwan na mwatumi ene wo mo akoka abom e ba chonsa no dwuma de usua a age se ukọ wuom kra de wade de kọ eye papa ene nti ya no ahye ne nso e de ama me ma mi ntwa me ho mra ho going for a music breeder. I'll be back na ye ntoa so Obinya wayo, obine de susinu wudi po. Obinya wayo, obine de susinu wudi po. Obinya wayo, obine de susinu wudi. Obinya wayo, obine de susinu wudi po. Everybody reach for Instagram. Poor man no day for Instagram. They call me like saying I'm Mr. Living fake life with cheap data. Them act party wo. Them money na just audio. Na audio. Them act party wo. Na just audio. Slow down. Why you want kill yourself? Why you want by yourself? Living fake life with a loca. Calm down. Kill yourself. Why you walk by yourself? Living fake life with a loca. Them act party wo. The money na just audio. Na audio. Them act party wo. Na just audio. Them act party wo. The money na just audio. Na audio. Them act party wo. Na just audio. You were the form giveaway. Your landlord they chase you away. Your family them you don't sideline. Oh they blow you they blow timeline. 10 billion on flossing. Too much money can be nothing. So turn down the volume of your radio. The money when we don't see the audio. Okay, so back on your radio, I hear kind 93.3 FM matching any Jumedia no edi. Mame ma wakwa babium ensign emfa emra Jumedia no so home no a. Sima aduanan miensa. Ena abapa no pa nonkron ehon. Na Frimpong Enterprise se men kan kire wa wutie mi anopai se wadidi ana. Unya ndidi ye wo ho. Unya ndidi ye nyabotre. Fuani kire mu of Frimpong Enterprise. Wokọ ho no mo a akade a wode ebe no aduane adie ni nyina ubenya bi ewo ho. Se wanu ye ode echen akosua de pade a ene me kanfo eye Frimpong Enterprise adwumawura the supermarket no ene de amount
ɛnam ne dɔɔso wɔ hɔ nti akosua de pa sɛ yɛ hɔ ne yɛkukuru ndi na akɔ akosie sɛ ne nanum wɔ dɛ no yɛntimi ne ntena henkan ha ɛwɔ so wɔde n'ani kyerɛ mu wɔ Frimpong Enterprise adwuma wura ne supermarket hɔ na ɔkɔtotɔ nneɛma ɛyɛ ɔbaa mackerel ɛnapa lele ɔbaa sima sister papa no Africa Queen Lily Titus Enapa Liberator Bella Founty Edoson say a sardine and I said mackerel and a oped ya make can full Frimpong Enterprise and a diamond ne anopay and when she say a biscuits diapers ahodoors yes sanitary pads torches chargeable torch near ma ahodoɔ O2 hwan ni nyinaa ɛyɛ Frimpong Enterprise na make can for the amount adeɛ bi a ura supermarket ya wonya bi tɔ no ura Frimpong Enterprise ya obenya bi atɔ hɔ ɛni gye sɛ mu ewu mu ne sɛ ɛmaa ne mɛɛma a wafa wɔn adwuma mu wɔ hɔ no sɛdeɛ wɔn anim te na wɔn korɔkorɔ nipa do wɔn nsa fofa nipa ho no uduru hɔ no mu a wɔatumi sɛ yes yɛ supermarket bi wɔ hɔ no mu a waa wodi sika ɛkɔtɔ adeɛ no wɔn asan mu na wɔn anim tete hɔ sɛdeɛ wɔn sika hyɛ obutom ɔkɔ Frimpong hɔ no mu a ɛnte saa mepakyɛ wo ebia na woyɛ diabetic anaa woyɛ patient bi de ma disease bi anaa sickness bi ɛna doctors etuatua wo nuane bi ne nneɛma bi a wodi wani kyerɛ mu Frimpong Enterprise ayɛ woni nyinaa bi ɛwɔ hɔ ɛmaa no ɛpam adeɛ ne mɛma na pam adeɛ no mo nso mu benya 6x atɔ ɛwɔ ɛyɛ Frimpong Enterprise nneɛma ne deɛ dɔɔso yɛsi yɛ ka adagyeɛ ɛbɛbɔ yɛn ɛno ane sɛ wankasa de wani bɛkɔ akɔhwɛ na wahunu sɛ ampa ɛnim papa ɛwɔ Frimpong Enterprise na ne yɛteɛ ne sɛ all kinds of soft drinks nyinaa adokodoko deɛ nsa adokodoko no ne nyinaa wobɛnya bi ɛwɔ Frimpong Enterprise frɛ yɛn yɛ ɛwɔ 0244 89 7525 0244 89 7525 anaasɛ 0206 47 3953 0206 47 39 53 0242 111236 0242 111236 Achim Odan yewo ground floor Madarina Hotel ewo Akim Odan ubehuni yen ewo ho enomo Frimpong Enterprise na ya je wo so se ejumewura pepiase ampedu se men kankyere wa wutie mi anopai se nyame aye wadom opese usi dan wo ho edan no wabre ansa na ubesie nti wo se akade a wode ka ho asi dan no nso eya ade papa na dache ankwa nkudwiri angu amwa moka eni nti from pepiase ampedu miami krom ni wo se men kankyere wo se eye gasam cement 2 grade 32.5R and 42.5R ni nyina ye will be ewe yen ho wodum say cement no ye woni ye de etwa blocks ye wodi ye de egu concrete ye wodi ye de eye foundation pillar nkasa kra no ye wodi ye de ukokoduru pepiase ampadu a obakirechiri mu kama e de akere onye se wo ba ya wo se wo ta ade no a na ya tam de amawo na wo kɔ no ye benya abotre bisa ma wo so akirechiri mu e de akere yen ebia na wukosi abrosan eno so ye wo ho iron rods e wo ho eni nti ye wo 16mm ye wo 14mm 12mm standard ye will be e we yen ho 10mm and a 3/8m and a 5/8m so mm no ye woni nyina bi e we yen ho building wires no ye woni nyina bi e wo yen akache asa oba ho no mo a obenya bi ato afei enadoa prango no se wo peketwa wo pekese wo petenten petitie ho ne ho ni nyina wo benya bi e wo pepiase ampedu Enterprise na ya sign e the roofing sheet papa apiu so durable and the best pepiase ampedu ne ye kamfo ni roofing sheet ne dia ma aluminium galvanized RBT roofings ni nyina ye wo bi e wo pepiase ampedu Enterprise afei pillars a ye si dan no ya na ye di sisi animu ma ne ye fefefe no eno so ubenya bi ewo yen ho no mo ye na enam ye dwuma panti ye nkrabata no sesei eye me yensa ye wo bi ewo Achim State Junction ho no a Achim State Junction ho ubehunu eye pepiase ampedu depot ni bi ewo ho sanso so ena odan New Market odan
New Market yene omo ne di enhwanimu Swedro nso checkpoint ho Apiani Junction ubehunu eye Pepiase Ampedu ewo ho Freyen ewo 0244 166937 0244 166937 and a 0208 299115 0208 299115 Pepiase Ampedu Enterprise now I just say Adensifo secret provider no Pepiase Ampedu anopay ne krakra ene sen ukromni me se ne krakra ne sen. Thank you. Now ash foam say we sit down awie no e wo say wutumi ekọ K asenso ho ohun na wokọ gi ni nkonwa papa ni bi edi begu eye dan ni mu wokọ gi empa papa ni bi edi begu dan ni mu na say wokọ gi nkonwa papa ni empa papa ene authentic bookshelves edi afri K asenso a owo circle adabraka of Iran Clinic Kaneshi Flamingo Road eye Zango Junction ha o be frɛ no 0302 257209 and I say 0302 919 739 no o frɛ onu wie no de saa adwapade ni nyina de ma wie a ash foam se ba bia obeda no e wo se no so eye de asomdwe ewom papa eni ti kɔ kede swedru across so achiase eni odan ubehunu ash foam depot ni nyina bi e wo ho tade ne yenche wade yesisi akra de utɔ ade a yɛbɛkyɛ wo pillow enti sɛ wotɔ mattress kɛse paa no yɛwɔ queen size yɛwɔ king size and yɛwɔ double utɔ wie pɛ ne yɛde pillow ɛde aka ho yɛasan ama wo souvenirs ahodoɔ bebree no a ash foam yɛdi Christmas ɛne nti yɛahyɛ ase a yɛaburu nsuo no sɛne yɛni ɛbɛyɛ kɔkɔɔ ɛntɛm mepakyɛ kasatenten tɔpɔnkɔ frɛ 0552 997330 and I say 0245 011255 ash foam or see feel it know it ko ne kokɔgye wo de na mo nso so momfa enko sepɛ mo ho kama pa enwumaku ya da roma ɛna mo so yemu a yɛde ɛyɛ maakye ɛde brɛmo ɛdwoda ɛkɔpem efiada wabra no nsia abɔ apa ho sima no aduasa ɔfrɛ me Obuoba Ofori Amanfo ɛbra so yɛba wo nso so ho na mo atiefo a yɛmfa mu ni agro enyansafo yi ebre na so mo nso so mo fama dwen kyerɛ mfa mra kwa be ne ɛbɛfa so ene yɛdi nkɔmɔde afansa no dwuma ho bebre no depend on government. I am not saying say we shouldn't do that, we have to, but say oji ade afiri obi ho na wa yere ne nsam so won fa ma wo a wo ankasa nso so bisa ho say den na wo so betumi ayede ama ho ye ne emaburu ni bia bonkomo ama omo a kyerɛ yɛn babia omo ankasa yes wo mbɛ ade ama omo ho no nyankopɔn de omo aduro ene ade bi edo ne kon omutumi to edi atare bi opeso wo hye otumi kye ade bi opeso wo ye otumi eye nsa no nwuma ni bi enti kwa ba ne ebefa so a ye nyina ye ni ebetumi agye ho na aboa ama obi anko depend obi eba sa na politicians na ni gye no because when you say den ya kombe de obema 50 Ghana amwa akodi atutu asem epa cho onso so wadwen kira wo de ba bebo man kyekire ene saying 0201 944 485 0554 820 910. Fellow citizens, I ask you to be citizens. Citizens, not spectators. Citizens, not subjects. Responsible citizens, building your communities and our nation. Let us work until the work is done. Me patrol din anybody can say free. Yes, sir. Mr. Obin, ain't you? Oh, Obuoba Ofori Amanfo. Ubi a wana sese sanadwuma bia ni bia aboa. Ya ngi bia ne wo yi sanadwuma na aboa ya na menye bi afame mo ade. Edi bi akopepos ni ade ade. Oh. Ubi a kasa sanadwuma anya de. Wana no kusia. E wo tumi ubi a ro bi ade asu. Na de ubi a mo no mo de so de na Okay, yeah, that's it, bebre. If I tell you Sudini, baby, I can say free. Yes, sir. Angwani, wanti. Angwa, yintio. What about Kazan? Anyway, what a trouble. I did a bit meaning through with them. I go stream. I didn't have a Kazan. Me, it's here, I almost have me solo. And you may over Trimono.
Monsieur Talazo, first year Talazo. My second year ties. And I'm a third year. I'm in Terawam. Huh? It's always like a just meet them. Enye. Okay. Yeah, that's say. Me patron Sudin will be okay free. Yes, sir. And our credit is high. Yay. Mr. Prince, you are not buying any party while Ben will didn't come off you reduce and credit to me, sir. Anyways, Yanti on the young anymore. Obuoba, I can't talk and say, "Oh, sir, I'm a German." And Papa, we did some museum, the carpenter. Me furniture time, when I know about Chasaria, Ubinka, and Fentino. German Unimana would be a Dumesia. I cannot find him a Dumesia. I'm up and lay a Sika. I'm the Shombutu. It is an Adumadia. Okay. Okay, Mr. Prince, Janasona may produce an unknown Casa Hawaii. Let us say, if I told you, maybe I free. Hello, good morning. Morning. I jump the DJ Abe. Saturday, no home. Oh, then the panel doors soon to mean Abiana. Baby, a black man. Oh, I see. I see. I am commercial, so send her now. What they have to join in San Juma, a yapa. You know, wow, won't see you, man, and not just a while. Now, when I'm a queen, will show Adam Washi. Say, Mama, Medina Hetifa. You know, Sabri, but Obuoba Ofori Amanfo and DJ Nessun, men are not coffee. But I'm Washifa. Yes, so, yeah, that's it. Bibre, amen. Yamin council, home, papa. All right, so it's about to go down. Mo fanche, mo amo friend nyina. Yentimi for free fu be ye di si ha. Na fe ye de aka. Atwa so amamo. Yanko. Oh no. Voice guy on the beat. Audio. Oh no. Root. Oh no. Audio. Oh no. Yeah. Everybody reach for Instagram. Mama know they for Instagram. They come be like Senna. Living fake life with cheap data. They back by the money. Audio. Okay. I don't see how the baby my crying. Na yedi ejumadi ni nyina de asie. Kind shining so. And so say Ahinkan Farms egusu ejina mu den nyasenketwa. Ahinkan Farms no. Ewurade. Why you walk by yourself? And it's here the Asadabe Kwame Odiankan Kwame Yeboah being the executive producer for the show. Ajempine Kofi Mensah, lead producer. Kwame Asante Kobe K. So I'm can why did media de Ebremo. Ofremi Obuoba Ofori Amanfo. Nyankopon ya dom na se wa ma. Echna ye bese na hia biom. But before echna beba no. Ye nipa. And it ye dwumadie mo na bia na ya no fom obi. Mo mfa nche. Ye ko yie no nso. Wo ye number na ma frɛ abo ya baso. Ye timi ayaye ni ye. Ni anko yie no nso. Wo ye number frɛ yen. Yaka kire si wonua. Obi ade fine na enye ochena mfamfa ho biom. Na ye ntie ni yanko yanim. To err is human, to forgive is divine. Eradin kaya ho hwa nso ye. Ho hwa nso ye ni Yesu bamu a. Utimi nyini che. Miko living fake la vida loca. Them act like the money na just for you. Them act like na just for you. Them act like the money na just for you. Heard them say, boy, you a player. You the score like Messi, play like Kaka, dribble like Picasso. You the like Barcelona, Real Madrid.
Arsenal, Man U, Chelsea. I go give you my heart, give you body, do anything for you. Sacrifice my life to be your wife. I'm gonna be there for you. But if you break my heart, I go date your father. You gonna be my son, you go call me your mother. Say if you break my heart, I go date your father. You gonna be my son, you go call me your mother. I'll go fear, I go tell my go fear. I'll go fear, so me can't say me. Me love you, me denche me love you. Me love you, so me can't say me. Abusia anopa nonu abo pepepe na ebraso se ensema hodo a wobete ewo yenkase bomo ene awie yi na fei anwumre nonsia kan kasebo na yato din se kasebo tewu ya mede ebro na medin ede akosua adepa dumas ensem bia wobete ewo yenkase bomo ene se ene dua ya mampani abede che Dr. Mahmoud Baumia ene ode digital economy no so ode ba hyehyɛ so ewo Ashesi University ene dua ye betimu nkyiremu ewo yenkase ebo emu sara so na aban na wo hye bo echese atemdan adwadefo ma ene wo moniema ehye ye wo bra ejabna ne eto atemdan adwomu ene wo hye mo pa se wo babra musika na wo mode ahye won mu adwadie nase wo chese aban no edi ne bo hye eso na asanso beto dwa wo yenkase ebo mu obete na wie yi ene enwumre se ene abrante bia wonya finhye no aduasa miensa wato nananum wonse do abra na wo mukwasie ye akwakwasie ne nyonko ye be kwa homa no so na ye ne yama ne boni atwetwe enkomo owura Ambrose Derry wode atodwa wo kire okacha mrahye badwafiefo se wonom hwe na wo monkasa pesa se obia ne wonom a wo ye mrahye badwani amra no ebro no so se wo ye mrahye badwani a wo ya de wo se mra no ene wudi na abatodwa biom sanso se dwabin MC nominee no wachese sika wode ama assembly members se wo monto abanfa mo se aba no wo manto enti wo gini sika na Catholic bishop so de afutisam kese pa kwa makuafo se wo yakuani a wo do no na wo san so ayadwuma wo fro de aka wo betim nkyiremu ewo yenkase ebo emu na enne